Congress ya bosetšhaba ya SACP e tlhotse e duma ka presidente wa ANC Cyril Ramaphosa. Mongwaledikakaretso wa mokgatlo ngaka Nzimande o ne a bolelela go tlala seatla mookamedi wa maloba wa bohlodi Arthur Fraser ka mo a dirisitseng maano a puso go lwa kgahlanong le mekgatlo le go a dirisetsa maikaelelo a busula. Nzimande a re Fraser o ne a itse ka ga go thubiwa ga kwa polaseng ya Mopresidente ya phalaphala le gore o ne a didimetse gore a tla a dirise tshedimosetso eno go ungwelwa. Let's not be blinded at the same time as communists. Communists must always have their two eyes wide open. The reason why this matter gets reported to the police station, the intention is not to fight corruption. The intention is part of a counter-revolutionary fight back directed at dislodging the leadership of the ANC and the leadership of government. Mongwaledikakaretso yo a rolang marapo wa SACP fa a ne a sireletsa Ramaphosa o rile go thubiwa ga kwa polaseng ya phalaphala go diriseditswe go tsosa dikgotlhang kwa ANC gore go nne le diphetogo mo mokgatlhong. Khabagare tlhogo ya komishene ya maitsholo ya ANC George Mashamba o santse a tla buisana le Presidente Ramaphosa ka se se diragetseng kwa polaseng le dipego tsa go tsaya ka dikgoka go tlhokofatsa le bonweenwee. Mashamba a re o tla bua le Ramaphosa fa a tsenela Congress ya makomonisi go buisana ka letlha la kopano ya bone. Presidente wa ANC Cyril Ramaphosa o lebane le namane e tona ya tiro ya go buisana le Congress ya SACP. Go le jalo kgangkgolo kwa conferenceng e tla bo e le ka ga ditiragalo tsa kwa polaseng ya phalaphala. Batlhankedi bangwe ga ba itumelela tlhaloso fa bangwe bone ba tsweletse go sireletsa mokgatlho wa Mopresidente.